بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi wanama watukufu wa Komor maislam waliohonda mwe Komor nano walobonze mwe Komor titsawaima kati yanu nijitamuke haruma suala zima ikao gamombo Mwenyezi Mungu wa Komori wonsi pia wasane hainu jojailiwa yerisala yinu ya sulo wenji wa huwa Komor waliohondani nano walobonze yabo kabli ya rahane jaka ya tsinjia haruma womnofwahe esuje yinu do tena ninikenize salamu za kikawaida nimwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanama watukufu kwezi gamjoka ya actualite iliyo harumwa emabango ya nema kati yanu nga suala zima bas karina ulire hanyana mbano ngotso kayonsi nele suala la husiana na situation ikao ijihundu harumwe masiwa Komor ya hopepo mziro warema zensurala nizohuja ikao mahususu harumwa shesu wa shamaore wahitalifia na wanadamu wenji na nusia hao wakoza na amalazi nji za sabonsi za kaansi yani ze nyumba ye mimamala ye magari zindu za kamonze mamji kabati nongo zatsu fanyishia uharumwe ensemble wa hema siwa yo mara aruba hata yo mane shase shwa shamaure hakushikoza ebenge ko zingamina madanjo kauyamba harumwe swala linu yo madanzima shamjoka hweleza ndongo zinji zijirio walowa na wenji wa Komor mahususu walohondani na walomonze watsona za information izoraha Ritsenari habili wa ubwadzima haruma ndongo hamanda zinu uharumwa Komori wonsi pia wajisolidarize haruma le swala linu shawa jauri wonesetena na fikra rajwanzarizele holi honde misande habili wao honde haruma shesu wa shamaure mahususu bengele swala linu tijomba haukamilo ngamjitamko ngasina wakati munjibanu njarongoa skautsahani juwe zijiro maore ngamjaoka ya maorengyo hamaikupe wane dunia haukaya connexion kayiti zerezo pia zitsinzi hania ye terrain keti opérationnel yabo kabatujwa henda avion kabati namna ya taratibu ya ushinda wandua kopero no andua lo maore abahando andua force yombabi no atamruka tushindo tene nusu dakika yena mrulo maore haurambe meme oui ya ushinda mru arongo na mrulo maore ebengele swala ilokozi wa Komor na mniruhusu mke hawinji mwishiezi habari jo kauzamba banu za husiana na situation zero karjajarite harara karjajarite tiso shakarna hujwa habazindo ajine tsoti dizorni kiwao rizijuwao wanama wa Komor le swala limsile hansaru mwa janibu zinji za etapu banu njo kauziongo etapu ya handani ngarendao haruma ya historique yani beshele ya lahatu si wa Komor walezenuka ya zenongo zinzi jiri kabati manadamu joko paroshindo wanano wingu haukayai hadisinika ujiri shaino shizungu yohamba catastrophe naturelle yani zinundongo ikao nyezi mgunde ko pangaze nongo pia yeujoka na mruha ka sababu shazinu wazo cheka bati manadamu joshinda jambie banuka hajinike volonté ya kreye wopepo akauremema swa ya Komori hata sheswasha maore shende dakanda akano wanadamu kabati Ojo kankodo mrwamba tito wa silaha itibe hamzinga mahala fulani tambaza wandu joka haruma tahabu ndongo fulani mrwamba mide na provoke zila shazinu zinu wizo nyezi mguye kadoruma mru haruma ndongo amada zinu shaye twenda wai izo nde za ajili haruma maso ya Komor manhum de sheswasha maore kao mone za ajili na ngujuzi yabwe karisa rivumbwa Mwenyezi Mungu rivumbwa neze mvuzahe yabosi uvumbu weheli ya kaona mza obinadamu wa hai kabla rahane jaone sazenongo zijiri yo abahari zambao maurera ngujuza taleo ne mitihani ne mashakili no andu wafariki ne zetabu nziro zanzao wandu pia wa reveye wa hunde namna ya taratibu do tende rejei harumwa namna yinu he introduction ya hatu do heleza ukabwa Komor siwa Mwenyezi Mungu sonsi pia reya mkubali reatsu mkubali shango ndo makatate kaha wasilo wakati ujangu amino akatulokaya banunga bo Mungu yoyo hamba se trotar hakezo nizofira unayafanya za mchongeza ya njamdo ni leo dabo yatsuka ya kubali wo wingu Tanzania shele zizembabi ukaya
zenongoza jiri zinu zinulongo Mwenyezi Mungu akaube harisala bwa Komoro nsumsoma ni mzijwa wa kasime silamu bali hatoa lo mauraba hawaelewa shaija wakati okaya manadamu hanoba hanikao da ilamdingo hamba ya expression shikomori wa heyo banu Tanzania lekafalinuli jako yajibiwa haukakal jarenga maore la ransi mzuana umumali haumga zijabal hata maafrika hata wazungu wahisabula warmwandu wapotea no wakoza no watali waneza amali harimazeno ngozini yaboba hanu rajaba hanu kwezi sanza wandu wasane onsi pia maususu nga mrongozo wananyasu walio harumashesu wa shamaore rekando wananyasu wa maore rekando wa masuwa mando wa jina waelewokaya ubahanu banu zanongoza ajiri zinu zinumengo limwe mitihani ya Mwenyezi Mungu yakawehero binadamu wahahe ili uja ujireveye mahususu yekali jakafa hamadalini yinuri sala inusawana Mwenyezi Mungu akataka weramana adamu wade wahahe ili aji amlamwe rekange haruma ukufuru rekange haruma ndongo zindwaji ili yarejebo mgujuya kubaluka waye ochendo munyu urenda ili yasanea juoka abantu ngabona mnekawa mbese sikufuru hauha kaunera risala yani namze nione katsi na ujua na shiriki wopepo unu wobjiro mahala pia ngobirao harma mikabala minji shawo pepo harema maore juzi mahususu nabo ubiri bushini ubiri harma sensizo pia ujata nzuani mwalinga zijari bushwane mivushe shama ore usisimizi mahususo wa taalam waonesa ukaya ye daraja yahe mivume ya hopepo warema maore juzi yo hato wakawa ubima onye milenje no wamba ukayangwa ona ustaarabu ne misomo ya daraja ya juu yoshinda wawone heli ye hawa ijoka uvumia harumo pepo unarumashesu wa shamaore ne masiwa mandraji iwafotsoha haukaya ye vitesi ya kahone haukande joba lao pepo yotsinde ya jaji presente wakato pepo wajiri maore haukaya wenda hata 225 km quand shela nai par heure harma katika ukavumbula harma 200 km yaboshe vumansi shibadili daraja wakati uwo wakamja maore ikawa tabenge balaba kandongo za husiana no wataala mwoshinda wanenizo ye daraja opepo wajipresente harmashesu wa shamaore kabati mbu ya joka hashindi hafanya ndongo haukaya yabo wahundwa nendusha mbao surprise ani iwa surprene uja ukansi banu ambanga bajoka ubiro pepo banu usa ubime milenje ya hao ne vitesi ya hao uopepo mwangu kona ushinda udise hindu hujitwalilia hupangaze ndongo pia huvurishwa abiduvure uhansisho ambao kakashina ushinda shidiswano pepo wopepo uja mzirwane heli wakahulinda yaboshila wakamba kashina huwanga shijo huwa wala wakahamba kwa no atwaliha ngwa jo atwaliha haukawe we hujipanga na ndongo donc yonde heli handani na nzoni mwelezeni wopepo uno heli wanja maore wopepo kwa ubali walumwa mivumansi ya 200 km par heure wende ujipresente arma wopepo a 250 km par heure yabo na monokaya ya daraja uyo zila wataalamu wakauzilinda izoside za jipresente yabo dongo wahibenze ze konsekansi ze perte ze nongo pia zoka hajuu yaweba tinanzona bebanu hintu ikawandu wasuli hali madaraja hamandi yo yabonga nzo wandu wa amini handanu nukweli ngabo mrikawo ngondo soule mengunu tsotsinda asine ni mrujidai na Mwenyezi Mungu zenongozi julo maore ngamjwa ukawenji wa hatu si uhaba nurizamba zetabu za hemitihani ya hatu no ananyasi zetabu ya hoa komori hawa masiwa mane waremano maore zetwabia nziro mahususu zatulingana na mwanadamu Islam zatulingana na zisiwa mande za hatu zijiriwa harumashesu wa shamaore bata ibiza ishosi wa mahususu hunu shidungwe nda ufanya ukufari na twabiambi zetwabia zijiro maore ziwashindi zetwabia zijiro Brazil zishinde za kaujiri maore ebengera hane janji ya harumaho paswa umnofu wa hezi jirio sikanzani mfanya ne historikio haruma introduction hangu ilini mweleze nukaya undo wakati kama donja mauraba hauma ndanza mdungeze diskuru zijiri wao aba hainu noa maore wao watsina abo wanzuani wa mwali
kabati mrulo haruma l'eglise iho kabati manama maore banu mrumshata mrumme ujwambaza nongozi nibo za ajiri hendanja haruma l'eglise ngombodua go haruma Mwenyezi Mungu haukahindri yonde ndongo ya handaniyo ne saokaya sisi damu nzima dini nzima kaboza nongozi nuzi jazua ne sezurulizi hakikishokaya haina manama ujokotoa risala bana watino njia harumo wazungu no wabwezo Mungu ya wakusudia shana baki harumo bwa mojama naba ndoba hanurilio zenongoza ajiri zinu risala ikawe ibe hani Mwenyezi Mungu shahari beshasi wanadamu rilona ankli rilona irumbi rilo duniani rilo hai sindo hafato jojo urongowe zaka wajiria wakati wa pepo akaujiri haukanga misirukenge mfu ya urongowa basi zenongoza ajiri wananyasi kao mgujo wa rehemu abaha harumeza ajiri zinu wajoka wonesa zinji wajwelewa haukenu risala handani rakaherewa yabwe bidi batu sisiri kensire leoka au bahanunda bahanu wansiba hanu waudovura wansiba hanu wodo ambajau mjoka homnikani mifano ya oneswa yabu do manani to introduction yinu hakuwa na swareka wamba zindwa jina wakuwa tina zindwa jizo hamba mfano hadisi uwenjiwa hao washashi shamkomori nzuan haumumali haumaore haumgazija ujoto wa kalma la hamba ndongozi tsodunga nzia harumwe risala ya Mwenyezi Mungu yako jaro ne sokaa shesi washinu shikura ndongozi njina kaziti harumwaze njema ranguze ni yambi za hatu ranguo mbaloto biyambi hawinji Mwenyezi Mungu ujobehe mbudahe ilia jana mwe wandu ganza urikebo mguju rimshukure nizo yafanya jari fanya njema ukaka banana mnendo jina sino yabo rishiriki sha inuri sala yonde mana nanzoni onese mifano ya oneso abantu haukayanga bo mruamba Esther Yusuf mumjwa unyonsi pia imana adamu ihaka urongowa ba ihaka ubeha message harumwa na anya wa maore hawambio kaya na mfanye hadhari baba bakisha nusu sinaha beheli ya kautreto wana wao shangwanza avumbwe wala wana walo maore wakafanyaze hila ukaya ariko ajafa pia shababa kinusu subhanallah wotsu mani tsilo na jantiye yori jari mwambi yebo yamba yemaore yabweka yemaore harengeze asuli za maore na ze asuli za maore wome silamu haukale kafali nubo la jirenge uli nulijiri harumansi ya kikatoliki wazungu pia wehenda harumaze leglizi za hao wende wabude Mungu wa hao shabo za jiri maore kamna uona haina mru maore utokomanteri hauwambondongo ngutsore jeo Mwenyezi Mungu jasi wangazija jowa mwali jowa nzuan yabo rikubaliano kasi wando azima na kabati mru isilamu ulona irumbi barambi wa harumo silamu watu kahate kafiri noye jirwani mbi kutina namna yo jirejuise kojo hamba mru ambaye silamu amandawe garjojo vura na habo yakanga we karton ya rujuila ne ya veri ya shikomori shaye asulisi wando azima yekipe nationali ya Komori wa wana maure ndo alo yabo yemana watsonda warwa Ghana hindi yemana watsonda warwa Cote d'Ivoire hindi shawareje ala source ndo kawa kubali yebenge yabo kwezi rijari la ani handani makalma hamada yayo ukabanu wa haba hamikao mwanadamu yeujiresezi saba kino binadamu wa hahe nande zenongo Madame Esther Yusuf ya Zamba sina humlenga dhamana au kamsujo dhamana wa himbini wokayanguwe homesa jadambo kangabo nusu wabaki na mfanya hadhari watu dunga upepo la wahenda walo yabo abongu vumbwalana hatua heze hila na otsatu asicha watu nao wala tangabo watu zalwa maore wasushia maore walobala wanaopyango umunu ya mfaransanga monawo juzi ngasi na nsundaro ihondo 13e arrondissement ya Faransa la hunupari mwana yaulwa ya mwana wa Seza yaulwani grupu yana afukare wa Seza wakana shonendo wa muwa hafa yo kadwabilie hariza aferi zo zijirio ho 13e yo ti banlieue yondo 13e yabona mwele okuwa na wanu washindo wanrupia keti na Marekani keti na Faransa kojwambaze ntisilo masikini ndongo hamadi zola vima habati mbi ngazijo ujiri ngazijo dojiri hakukeduna ya leo miuzamba vanomdulo na ilmu bo Komori sindenda akanti harimwe bahati mizima hajana de ya twali eduna inu ya ijuwao wonde mrika ukana ula madziwo mhono harimwe eduna ribiroyin ebenge abwe makalma ya mzaze Esther Yusuf yambo ye mzaze hari shanswami na ukahajo kaneshe rumbi rijerika ze makalma ya Barbara wimana mshe mahunula hati na humnikazina tena yaka urongo ajuzi yaka hambezo mga mkusudia hautrete sisi wana wa Komori
neseshwa shamaore kao oyo iko joshanga ko ide hela nguhale weindongo za mjeni zonziro hahe juu ebenge abo Tanzania oneshoka ya nganzo wa komori wao amasi wa mane kafajali nuneza mbao zinu ziwafanya prise de conscience ngabo mramba alawia washimaore timonaka urongo warahata upepo wejara haka ujireju se parce que haonoze service de secours wakaunjia harmashesu wa shamaore ha prevention gwambu alawe ndewa wasoveo wa maore shao wa joan twaliha de ma clandestin na banu bale hija lokali na woi hauwala sazila lisihi ye wala wao washindi wafanya umadamu alawi yele wo inuboko yo lapitali ya maore ya njia e problem ya hema ajia danganyiha ilake jako sovo wa maora wo cheshata si wajeni rikahunda ze faida hizo yabonga kutoka ujirejuse ye television ya maore bo ya menyeha ila ikasovo wa maore ba ile tsoko sovo ketso kwamba pia tezi vironga zija na yot premier wo zamba yeze pare za menyeha ye aeroporo ya menyeha yeze nyumba za menyeha yo wa maoreno wa masiwa mandwa jiwa atoliha donc umruka do jirejuse na bali jao ebenge abo Tanzania mweleze ni wako morukaya gebidio wanduwa ke haruma makini fu haruma maswa yomani haina mrujo kaurongo abantu nganzo yende hedaraja yini na rifanye namna ya usensibilize ya reconciliation ya ukubale mensajirero wa Mwenyezi Mungu risane reshelezi jomaudu rirejeibo haheju ribaki na ubwazima relewe haukaye mensaji njo kamwambia ni bana ya tola ne premier ministre wa nyumeni uparwa Bayiru François Bayiru haka urongo wa juzi hauziswa suala loka ema na utsenda maore hindi hajibu hamba ukaya Mwenyezi Mungu aende atoka humpusi za yambe iliwa dokuba lukabalela ti arudhi ya hao hamba uka yera isiwa heda ula ne waziri wa mando mfaransa kwa nao jo kite territoire nationali wo wa ilisanzi mawende mahala na wo o harmwe sharia wa jinikao wamba ukafara maore ila territoire ya hao yabo hoja urudi wambo kakarina ujo kite territoire ya tu so ilirende bonze yangani yabo wasa wa considero kama yoti ngwa kubaluke lati ya hao shangwe rumi yao handrongo za faida yabo ezo pia zijazonese hindi batinezo njoka hamba husoni mu izo pia zijaziritsanganye zila mwe emasiwa yomane ze ankli za hao maneka bajama shaka jayanu wajami hima jayanu yabonda bo mrao no wa kweli hao no wandabu yabonda bo mrao jirambu wao do wakati wa hafa wajiolea watundamria toja urengambe nyondobi bahaja utole pinda utebanu ya uzi zenongo izonga sijiroma ore à l'heure actuelle ze tambuzu ndo alo maore kazitsu hundo wajeni wala Afrika wajayiho kazitsu hundo wananyao wala mwali na nzuwani no wangazija shanga zitsingo hundo ensemble ya hoa komori walo yabo inclus wa maore wao yebenge yabo habari hamada yinu wandufanya apela la solidarite nsuta hani trene haku harumwandu wafanyoze example za urongwanai hakayo tsinde objet shati kahanza nione sembabi ze taratibu za ukaya wananyasu wa filme yo wabirongo unomdungu filme ngutseho ngutsaho mahala wajiri deganziro balaka tu zifanya ilirione wandu washinde wa prene conscience ka zenongozi dao ziro sha valangutsaho mahala wa lobezi bandu wa jona hula washoke bahatse ema journalisti waonge bido waziye zenongo yiso dingoshi wafanye namna ya taratibu ya ukaye kamnungwa monongo nduna zionese he gravita he situation ya onese ya namna roho ya hekambi hao wenda bahanu walotaabu zanongo izo sikarla ozamba shanu si ama journalisti ngwa fanyo ndongo kao ila ndongo ilonziro ndungu tseho na wenda mbio na hindini na bala mnungu beho message kao ngwanzo ya reveo wa komori wa juezi jiriyo sasa kazitu kole harmwezo mpanyao nusia hanu wondo pande na kanza nfanye mna historiko inimonesen mkemakin ngamjokaya ngabwandu walo harmashesiwa watsojolle wakabanu wanuko libano ababando banu bojajau sha message niyo muhimu rudofanya apeli ya ukaandwa kebazima waelewani ngamjo harume hadisi ya jiri swafi ya hadisi no kaema katirizambo yanu zenongongizo mziro wakatunu wo dabona kaukite banu haruma video ya Macron ya Sanja Maore ya kahoneswa eta helilio e situation lo Maore sharahane jambe ya Macron umwasulia Maore ne zambaba domeleza nukaye problemi lo Maore ngio nziro parce que handani Maore ikupewa ngio amaketso ya shundu duniani haukaya kabati maya ya communication
kabati namna yoshinda bake wandu wanje maure jau wende wawasaidie sindo ananya walonzu wani wajojo renga makasa wahe kwa nobula wahe sindo walobonze walola uhamba ngiko karibu mbabi kwa nojo renga voli wende wa maure wa uko jamba wandu jina wanzu na uwa Mali sindo walo Faransa yabo maure wiyo isayi hama irende hamsiru kabati mru jojonja iho he situation helilio yabona muone ukawe wandu walo iho kwa na ujo roha walobonze wanza wanjie kwa na ujonjia certes ngabo avion zenda iho shamono zila avion spécial avion militaire do wandu wajua wa debarka ukazi la service za secours rango ema jeishi rango wandu wa hifadhi rango wandu wendao mapompier rangu jau shawana adamu wajoju wale woyin wake pari wamberi jitole yangaranzore nde maure ndera sedio alo ihori debarase kwa na ubuliwa walola renyo kwa na ubuliwa deja kabatsu kanti avion wanile wa volizinji gabandu atanzonde wafanye mashuli ngazi jabo wa blokeha watujoroha riparisa zore turu hizo nsujwa wanile nsujwa washidwale nga avion abiri hundraji antukanga mjoke situation ya maure makati yanu keti nyangu donc yabo zonanzona behindi mana misilo soma message yako zonanzona leze ndo kayabo handani ngabo zianziro parce que kamro jirani baya mengoni mwezano ngoza handani do mettre en sécurité mru ya pare secours ya secours karno jahui para parce que karnaka ujua sidaka ya wanuabe handua Faransa shabana atasiwe nyishesiwa zuanenge baka namna ukawabuwe bahari nswami nukaze vedetiza jolawa zuwalizi he maore kwa jajo shinda vana maudandu wa shinda wa debarase wa juandu wa hafa wa milane zetodi hato wanzo wa sedi wa waheze nyumba ndo ajo kawa heya wenji nongozo karnaka ujua uzifani hakeka wanjamro harumwa mraya wanduso jua pia wa uzimisanzima hata ikoze pujoko hujashama kati emaranya wao shinda wafanya ndongo yata hunu Faransa to mala pia kaboma ore wao wasa kwa tina namna ya ushinda taratibu ndo jina maranya itsosida wanua lo Ulaya wanzo wende nwezo service kao ngazi behwa uhesirikali ezakadwa bili zonongoza jirima orezi lonzino ndo kaya wawonesa harumwa journali ya birabanu na ilunga hata video yo telecharge hata batilo mdu haka urongo watsena harumwa Radio France itika wadunga wala spécialiste mbesewa heze malade tropicale infectieuse nge harumat jihula lili tijinda huba ka urongo wa haka utema nyaonese situation lo maori hambakaya ye situation ngonziro parce que o andwa dzihwa maore ngwa dzihwa sauvagement hakanza one sokaya kwatsu dzihwa heki namna ya bidi mwanadamu ya dzihwa dotsokanga batsimbongama o sisiwa wafikiziwa hazitemanye hamba ukaya zembadezi joko kanziro maore dokaya owandu dzihwa maore kwatsu dzihwa he namna abidandu adzihwa shanga watsingo pariso apinda wandu ajusa watsimbingama wa wadzihi na boizo manazifanyi hao ndo kaya ngabo wandu wenjikawo wafariki mgungujo wa rehemu hata haba hakwaje identifielwa na bokartsuta uhara ngabo wandu washindwa parsambe semba bizaransenyi maza famille zilo namo shahata mpakale woyinu wandu wenji surtunda siwa wanzuani wa mwali wangazi jadu wandu wakawonsha rumweze bidonville yani wabonde mabanga ze nyumba izo mono kaizode ze nyumba zinji za menyeha halafunga bwanadamu wenja ro wakati wandu wakauparwa wende wati lwambaba hanua jojoa wa hunde afya watawe wake kwa rema no pepo ula ngabo wenji wakodoka wa harao henda kwa fikiru kaya valao zila zehisa ngwa jore ngwa asisiwa donc watsawa wabaki harumaze nyumba zao izo misiruni iho na watawa wakaimo wako jendelea wanadamu wao pia wandu wanadamu wa hisabu la ukaya mwishe ya ule prefet maore wakaheleza nema autorite wa Faransa ukaya vanunge jomkino kabwa fuwandu zihui na zihui za wanadamu na jana na majana hasibabu ndo wanadamu wao pia ikawo hondo mala hakuensho wandu wenji wakwaja kana karatasi bahata ngabu wakana karatasi no watsukana nyumba washinda wanshima muzu wandu pia kuensho mala iho na boze nyumba izo pia ndezateresiwa nezi njizo nyumba za todi na nyumba za nkatsa na maplafu ya kaziwa yaboko manadamu nyumba hea jo uzuba yake hakabala kajakabana wandu ajine kyabo ekajaoneha ikakajoneha yakoza abo hafu donc abondo bane ma journaliste wa Faransa kambakaya yabwe prefet maore no wandu wa hisabu yokaba fuanada mwenji ngumujo jaleke izonda abo bamgunde ufanyo sha ngwamba ukewa nada mwanu wanjanda
Ikakwa jone hao mahalabida nrahansiwa. Zenyumba zao zijomoha. Haruma upepo jaula. Yo wanadamu awenenda. Alafu wajawandi so découvre petit à petit kaya wanadamu watsingo ujusiwa we parisiwa. Woha ilezabo kaya emano wanadamu wanu wafa wanu. Watsowrengwa wabeha lapitali do kayari bwa Afrika wozo ulibwa ekambra bala maitonda iho. Donc ngabandikao wejusa wa parisa mru watsingo hundu wa wasisi neze nguo izontsutunga. Izongaramba wezambao hodi hundu andwalo sur place neze ndongo zilao harumaze namna ya service rizishiao nano wambao wale rose vocal okangabo vocali hata ziturne obana njoka hambata yema ezinduzi sedwa maurenga mjoza babanu zimesajirere wezijiro maore. Donc abo batsina ushangaza gasaruma situation zero parce que abo deja si meslam hata wamba ukawa ndwa wodzi hakislam nabo kwatsu dzi hakislam zenga izo kaka ziturenga zemezuri zemetera zanga mautsimba bwadziwa maiti shawandungu atsingo tsimba lava viti na muimagino anatitira kadoa unalo mwema bange kanga bafanyao zeendenizila nsidwazo kaba nsidunga ze reportage za maore si wono anatiti wala wenje wakoje ndelar mwenze mahura yala yo wana waleka kwa jahi wa balwa wa behama halengwa onda hu wanatiti watiti wala yo wazazao no baba hora kwaon sono mri afanya reportage yamba hakana wana araru yenyumba hepu pia wakajafa hambatsikana wana araru wana waili wa otsini kiwawa kamba baona mzawa asiswa mzuani sikawalela bana ngabo wala watoto wanu wabonde mabluzu blanche wala wotsoka harmwe misuru yona bwana hindi nengwa onda hu waonda westeli sufu yambari kwa jafa pia ibanunga nzao mrwake nsia one realite hezenongo za jirima ure mtifanya mzaha vanaba juzi balela jana donaona mwana mana mbiyokabwa tilwa message ukaribwa pariswa mabinda mengo mine sijibala ambao mala hwa da hubi sidiwaza petiter message au petiter womna mraya zenongo izo pia ngabondongozi tso hamba banu sisi rajua nabo hata John Balozi manama John Balozi ngujomwambia niba baharongo wa BFM TV uongo juere realitahe situation lo iho hata wai hanzi ya posto ambokaya zenongongizo na harare manange jomkino shoka kweli wafu wanada mwenji jusqu'à maintenant abahanza mboyin donaka ukita ma video ya Emmanuel Macron Estelle Youssoufa kamfanyila ye point he situation hamambio kaya homa hala hafo wandu wenji hata haba handukwa gashindwenda harumaze zoni hizo parce que ze services za haja wangu wafanywe priorite do buwazenzia do sana wazie zila nibazale mbelea nezela pitali no mahale kaonge bidi wandu wanadamu tsena atujorudi wahundu aksida juma hiyo des zoni za prévention c'est-à-dire kaongo anzo wazie zila za sazale mbelea zenyumba administration zela pitali zendini jao yuhondi ho wali yon premier shara kwa agenda nabo wandria wamba kangwa Jordi wende ho mahala hose kure esheleketso kaze tolizila ngabandro alona mba ndongo walona mwalobala shawa mbabu wakomante banu waonesa Esteli hamba Macron ka mengoni mwauziro liyo wanadamu wenji watumlao kawafo male hata baha ye masekuristi kwa jashindo kwa aswili riwono ye miringe tsingo hungula monziani ze parezi bali haniha donc balaza nyibaro nozila valara haze service za sekuru kwa jashinda hatanga bwambe sola kapite na msujola mrindini wajeishi yako mwambia Macron abokaya wa Macron yamba eza bari mwatsuhenda vahako mwambia ukaya manaratsonda iho vanuri janga sina priorité parce que déjà ndo tsobazenzia kadwabili ze lapitalizmenyeha kadwararu ngabo administration kao ani hakahelezo kanga mahala hanzao ribezara kare hufie uwalu yabo tsena tujordu wa hundani ajali wadungo wadunga na abo bemshirukatse na mbeseye ya effectif ya henda raketi yinji yoshinda wai disperso maleho pia donc wanadamu wao waloma ore wao do watsingo ujusa werengo wandu we wadziha hata tsono reportage yandu wakautsimbangama wakausisa wafu waotsi wabe abantu watsulango wahosiwa otsi wafu asha besarma catastrophe amanda zino yafundindo ajorambia enamna ya udziha kazana ngozo kazitina taabu shawa kanza onesoka uharuma wonono zanongo za ajirizo nezemaitizo pia henamna zidzihao ngabo konsekansi yamba denziro zijo huja itsotinde kolere kao upepo jaunu ebirabahanu ye majika yati majankudi tabuzi njizo jotamba dezinrabi shoju maizo ngabo nena mnaze maitizi dzihao yabwe hatwari nzirolo yabo hindi dokaya ngabo wandu tsojo jokawafu rijoho mojua haukayeka kwa jare sansewa yabondo kamra kensata ya hawaika uhe
ireje imbabi ala normali halafu ala ndu akamra mzimeni mradozi sema nani yebala fulani ngenda hapa nukarsone mwana fulani bala mzaze fulani kaja nge wandu ajalo jihisabu ye hali hiyo kojambeka wandu wambo ngo maklandestemo hao ngamchambe hali wambao wawabo kwa ta registre mbaba hanu yabambe semrucho parofanywa recensement ya juro wanunge jomkini hama ore maudo serikali ya Faransa wambe wafandu wandu mengo miraru haukaondo andu mathalani wakale galibon siju dapre wo habo ambashesi wa shahao jomkini ndo abar maze registre waono wandu kado anikaze identité wafanye recensement washinda joka aramba bafandu mengo mini ye wala ndu majana maili watu paroji rensenya hoka kwa tina karatasi wa hafa ngarjoka ufanya yabo wo deja ye statistiki wa jofanya ne bila wa joitowa kenoko paroshinda ikamilishi yonde maana walo harma dutu ambao kaya ngejomkini haba fwana adamu wenji dabo yakao wa milwane ze nyumba hizo na bwezo kwa tuzamba kijinga shabo heni mdulo maore swafi siritingo na ze video rone mafoto ngaritingo wonezi jiriyo ngarishangao fake follow maore swafi yabo lo maore swafi asangu one situation donc yabo handani do sokanzani mfanyile niye bilan humain ni mwambie nuke situation keti nyangu na rombe Mwenyezi Mungu arehemu wa nakili rombe Mwenyezi Mungu zenongo zinu zike namna yo kazi ke msomori rwaliane hema swa yonti rikebwazima risane ridojwezo ritambaza nezo ritanganya ho sila mwa hatu ne dini ya hatu she situation wiyo ngaiji presenter yo kaya ndio vraiment catastrophique sindeze nyibabo za menye haukaizo mali ngabo wasawaju hata wali wanzo waziwae sindema gare kambo amenyeha sindeze pare sindeze amali shande mwanadamu la wa duniani yondongo nziro nabonga joka mengoni mwemi amala yaho binadamu wenda yabo ngabo wana watu joka washashi haukari ka wao wana wao jendelea harumaze bidom vidi za mauri mkauona ze reportage niwono wana walawe jenda hula walawa rememi dubo nswana ala pia kwa tujula mala walio kojambo wa wazaya wanruwa kawonshoba tina papie wakarmae waharo roha nitikatso no mriaka ufilme yakahimari mamna nyumba toli haribala rohar mwenyumbahe bahibu akaujuha tolar mwenyumbahe timono ambari ngondo yarenge msumari hariwa he wende wareme wazi ewanada malango wandindi yengondo waone ngabo pepo juso nyumba wembe wambe ngondo ahebo juko natso hurwa wenu donc yamba ngabo anada mwenji wa tinziha wa unguhezi ungo heze toli hejau wazamba yabo wamba ngabo wahafa alafu vala ataba hayinu yahararangio yabo eza jazajiri ndinsen eza jazajiri de misada mbangendo maore ya misada ya habilu wane Ulaya ya mbangenjao maore rere warishia uka ze message zende eza na hizo ngabo za wasili shawa maore wangu ambao sindasi o maore wangu abehoze message we repartage ya werambio kabano misada jahun yo misada ya ka destine wa wandu kejaja par ordre prioritaire ya hoa tsona mbastoku ya hoa tsona rongo ya hoa lomonziani shai jangeni kwao wala wandu famizahe ma military walohunu no wandu wabeo habanune serikala Faransa ni waondala wandu wa mito wande haruma hazi ma professeur erima falani ngejoka de ma médecin de joka jau ngendao he hali yorangu ya ho wandu ya mfaransa wa ya mprena en charge haruma shesu wa shamaure yenge je haruma maranya wa maure un jour kojwambe watu ambari wo kwati wa maore kwati wa ngazija kwati wa mali wanu wa treto karuo ma clandestin yabo zenongo wizo sankizo arma situation lonziro mone mzaze mana mshaka urongoza Macron leo yakamuinterpele ukayangwanza ho msaada na Macron atiro heiho raye wa jula ndazi haukati maji timwenje timbendwa hula kwati na waloni show hahimosoni mwa Macron halilabo atandobahi yabori kanzari mweleze ninyo ntipia ukaya hate misada ambangendao gorono wa maore wao walo na zakaratasi wambo wa maore hata haba wambo misada yoke jawasuli na yeto olwane Ulaya ibahizo haruma avion militaire lizion shayambari le kwenda nikiwa o ezefamiza hema military no wandu wabeo haihone Mfaransa haruma hazi wandu walo ma prioritaire haruma misada yorangu ngeije iparoka usiku yekaye ndemi ji distribuelo haruma wa maore no wandu waensho walo nambando ngokango wa yabo haki gerijel parwasulo ananyasi wa jenda walo monziani wapula wa hiwavuka wapule mbabi za nyumba zila richo jwango ala londabi watojojo paroji presente mbaba hanukaya legalement ngo obonsi juu yabo wanadamu wao narifikiri hakuri mwaneze nukaya ye situation ngionziro
voire même waeleza ukabano atanga bwandwa wajoka utolwa wajeza Ufaransa shawa wambatseno kawa odo anu des femmes do wana do wandu washe wahema militaire no wandu do ihwari wanzo ajafeteno weli munu donc ngwajoka repatrier lwa wajeza Ufaransa ngwa evacuer lwao ngwajo munu shawo wo kwatsu rwandrazi tsindo wakomori wandu jina ngaritingwambo wa maore wao kwatsu tso rwandrazi ko jwamba hotsaha wolambari katsina karatasi na bongo hao nanda wanwa wa treto maklando yabo situation hiyo kwezi hojani venue clair mwelewe ndo hele wa combien de fois mrulona mananya ulona mana mshwahahe ulona mzaza hotsina hatamba namna yotojuwe za ajiri utuju wangu jitasho handobi ya hunde renseignement d'ailleurs haukabenge bafanywa cellule de crise kabati namna yojikurubisha kojwambe atukana karatasi uwangu joka ujulani dobi ujokange namo uwanga nzoka ukana malanya jirani ushindo mpare ya hurasire na zanongo izongizo hauziro haukate majirani kutujwe kangwao ekangwao kutujwe kangwao na namna ukomunike donc uyekailo mawore ngiyo vraiment nziro bwa komori ebenge abo tsika ujanjeneleze bantu zanongo izo ilo wandu pia washinde warenge namna ya ushindari juwe engari fanyao si wakomori harumasu ala hamadasi hauka harumasu ala madalinu vando bahan yakaubirike azali ne guvernoma ya hahe wasana wawone sanamna ya udhamana wa ukazi la wadingo ambo hanywanyi balangabo na zitanda zabidi zike dingoni malgrebo yakaya wamba kwa tsuni kwa namna ya ushinda wanjie no wakati huja haukayaza nongo azali ya afanya za utekrete do inationali ya mfumo haruma wakati kawe manahe wae jana hende haunjilo wa komori haringubo kuije na masambaye tsore mwanangoma na ngwaride haruma wakati kawe mabana fatihu no wana wa fatihu no wana shewa fatihu wafungwa wa haruma matoli na magama maore isiwashanesha komori hata ngabo waola wanukao ngabo wazihoneze nguo ngabo watsohone hamahala walio ye mwana woyamba maudo aringwanzo ya rengensi ikeka jajua yafanya jamalha womalha ya programe zensabuho za heanzazi fanye yamba kana uja uzifanya nguza nwile heza nongo za jiri harumashesu wa shamauri yawonesa ukabanu zinu mbabangu wafanyao kweli woinde mbaba shaminga mikinyume naye shabo zenongo rawona fatihu yazifanya usiku wa jana harimwe kwije yakahwibua heze ngwaride neze nsabuho zakabo neze nseho neze ngoma zakaurema harimwe katikawe mabani haho doaro harumwe zisi waziraru hatahabu wanjie harumwe shesi washane hamayesha wende wahundane nazila karitsi na bila yeko guvernoma komori keja proposa tambandongo ya solidarite ya msaada ya heseshi wa shamaore ya hoa na nyasi wa maoreka ole wo yinu wajangwa o yabo harume equipe nationale wenji wa honga rundanoze faida rekango ariremao yala makalima senongo sisi karna ujua ufanya na mnendwaji banu heli mrudhu amana na jokaya ngujodezi wangu jorema sha yebo arambia ukasiti wananyao yenga tingo kubalika karende ngarendao yebo arambia ukasiti wananyao kabatu wa kubalukasi wananyao ngabo wakubali hokaya mheya na ikaoshahanyisha maore shikao daize haki za mao na wana wa maore rihaba nusina zirari wonge harmwe apeli ya Marseille ya urongo abaneni wakati ngasina wandu alarme equipe nationali ngabo wandu wa maore represente komori mala fulani ngabo watsokubalezi jirozinu wo urongo wawo exprime wo joma siwani donc yabo na wakewe njina wake washashisa karna uja unuhesha hatu yabo sisirika ulinda ndongo hamada zinu leo benge bwana tsiwono mbia nambo karaza lende asahe visa enda azili liwayo nswamini shantaji ya ndongo za mafiti eyo rara ngungu tsahwenenda na behondo hao na renge kwa sahe ile ya dungo nziani ya jazone size dunia na hunde namna ya taratibu yaoneselewo ya tidwamba Macron hanywanyi nafanye na zitendwa azali na juu hafanye conference de presse yaonese harumo wa komori ukaritowa msaada tsaunu wa mbendu fulani ritowa le jeshi la hatu ritowa mayetsa zinu gabidosa nongo zinu zinje maore hauko wa komori wa maore ngona beziono wa komori wandwa jina shaza la fanya nongo za scenario hajabana decrete de nationali shahula bule mwanangu tsore mama samba notseha yebaha habano alala kajamba ya sedi yao kajapala mbawa za hifadhi yafanya cellule de crise heze nongo za ajiri maore shange yuhongu tso prepare mapapie
yende ya meya ya jambe nzwani na mwali na ngazi jaba jiri problemu nganzo mapesa ihondo mala bashe twashaye shilio bala zenongo zila ngamjori swamihi abeseba la yengu jibiwa aingutambiho boya tsukaba tusisema swamandwa jirire mahamvu ya jojo hamba mwanzo ralijana bajau shaya joke ya jomsediade o hazingamanya eseshwasha maore hakwaka na ujohende ambe mfaransa kangwanza sediwa na we mfaransa zingamanya hanesha maore hezajiri maore shode shada shamtongeza shamtero hombi ya tsorongoa na banu nsimasikini yojo sedi ya kojamba komoro bokonga nyina maoreri wono wa msedi yani kombe ndofwa na ishesiwa enyinga msingo ka serikali ya kamili rijurano muhima mziro unu banu ya komite de sage warongwale waze watu wala conseil de sage nsujwambo ndini no wandu warongwa ozemba wazo pia tsido tsorongwa hanywani no na msengelewe yarenga ensi mwambio ka yo msangada wa komori neseshwasha maure hindi bati ndo tsokara bari risisebera mbansini ngari bakoba numfumo na mtowe mapesa na mtowe misaada na mjusele jaishi saonga bo wanatso honeha mpare Emmanuel Macron mwambio ka si avion hunu ya mamiliteri banga sina majeshi banu walopre nguma gendarme hata police nationali hata armée nationali walopre wanje maori waje wande wasedi waloya wala Faransa wajusezi nduzilo iho wandu washinde wajoba nuzeno ngozi nzahisa wandu wasinde wende haraka na mwambo kanga sina msaada wa million sainu ya shifaransa hautura samila ubenge vanwe ya lila ya rohatsozi kajatsa zaililo shazali harongwa juzi shangu tsoto alileheli ya hambwijo kaufanya no ile manaha ya haraka ya sediwa ya heye ndi arengensi ya rende sejumabana zenongo zinu nyinyi wanadamu mlokomori mbira umehaban mambo kakweli banunge bidwensi yatu irengwane moto ibanga mono jao ngebidio mfanye jitihadi mwele okaya ye mwana ngutsorenga bala mbaba ya kaza ndongo hamanda zinu manzisi jimla ya mbange haruma sirikali yanzole wende arenge wakalata yake president wa heo wakala wa Komoro na itendo amanda shinu shajiri yamba haka konseye wa mbaba hahe sindwende ambo kana rifanye sambla risisebera mumbansini ruone sokari jurani kafaru memasiwa nganzona zitendwa mikazi tunshangaza ukeke neti neleza shanga manzo na beyazalu ke manatso jofanya ndongobana harumazeno ngoza ajiri maore dabo ya lo haruma msiba wa maore waremwa le watso joka humile mfaransa msedia ukaka na usubuti hauke mfaransa kange na zofanya hajofanya maore ya wele we yangu twalio yenda hubi njoka ushinda uanduzi himengo miraru wa deklarewa nekoze puka yangu ajoka uremane ya hasara inu mwali no wanduzi hizili wamangu ajoka uremane ya hasara inu gazija no wanduzi jamba zuhi kumena zingabi wakobidi waremanzuani Valawa deja wasa watu alilia kamdungu nro enamna wakahelezwani lieutenant rafiki woyuwa heko zepu valawa sa watu alilia le katiba akabidi ende wa mie hopepo ula zende zijaye halila hafadana Allahu njamba kaba jamini hana rongo mwalina nzuani shakariti jama ore donc abawa zingamani hanele katiba lao lila kwa tu jwango ndonda bende wareme mwangu warenge mapesa haukaya wandu pia wajifaliki ya maore ya waza alija wakati weno wana no wandu mahima bazima mnambwezo maka mafanya haukamri hamdek mimi sidungu wakatula wenda hula wakondokeze siwone zamba bala ukari maore mwali zenongozila ibidi wake harumafami zuhimengo miraru waremane le kafalila ngazi jazi huzili chambane ndini zuwani nsoshela balamba zui 10 nsujuamba zui 20 hata miti shanga atamba hai ebanunga mtsingotenda Mwenyezi Mungu mjifanye bila na bomgura kajabitsezi yahe zende zijahe kinyume pia shesu wa shamaore zende zilazijiri na ishongisho na wana wa Komori wa maore monsi wanzuani waloiho wa mwali wangazija wa umare sortisa wahe Komori wonsi pia benga wa haungara mloka kastisha hatu ebanle kafala mjangaya yadi swali hafanya yezo ko pounda zibazali yo wana wa Komori wa masiwa mararu wenda nzuani wenda maori wenda wafaiho wishawe zijirio ukanga bwata wadziwao jau watsobe halapitali watso declare watsojo wafa zisabuzi tsingohe ya nusiku ya ufikiru fanye ngala hakika wazadi wene mwana no wandu wa hubari ya onsi pia kamjusezi itwa maelewa kamjusa bobanu dabanu kabati juma banu yunumina Mwenyezi Mungu akojaro ne senu mitihani ya mwana wazadi oi rijeri wonezo alo capable arende maudu yema na bazalu tsorenga hakika
wanambue bila edebye indini wakawefanya ila wila atseudiwa azoka kuna usedwa hindu yeka ukansu kabande jirani makafa yabondo banu kore mabora bango josedwa mapesa ute poshoni ye safara renu nganzo utowe yayo uyarenga hoa Komori raoro wana remrumshero wanruwa barili yao uyabehe maora ukama ureshida deshesi washane wawe ngozambo banu enusiku banutsidwa amba wendu zangu duza mrundu mru yamona shabane kandodo rawo mshiri wa mbonzi wangu wezungula naone majimbo no ndu za mroka tsufayi mre ulfeo mrudu wako ambaye tsindu zaho zonongo sonspiari zenshio donc ukena ukiri uchorenga maure tsoda mahe yebantsindo bantu bobahatisha wa maure waelewe sawo ngabwata wa maure wa habiliyo Komori wallahi bavim na mwende masheze voko zila wao wa maure waongo ambao wa Komori na mjeba bana habari sarele we mruo ya ukatsa waja misada hunu shawa jangwani kwema wandu shahema military no wana hatangwa tsaho avion ajo watowe hunu wenza Ufaransa rende wa fete nationali ai wende wa fete fendane yeno weli nezadunga yezahula za jahunu siwa maura takartuni kiwa na mndire ndazi haukanga wakati ngabwa johelewa yabahaza liyohone sajo kawende nduzaho dabani ibideni shilu ya serikali ya Komori shirohe gamjoke Mfaransa nge harma muhima mziro harma suala lini haukaya gouvernement ya Michel Barnier ici so abonsi bayruha jange harma catastrophe nziro parce que budget rake javote ge harma ka ilonzio une situation ka we dépasse Mfaransa indemane nusikwati ngo shindana wa harma zetele hunu wamba ukaba nyindi nyima maore abango ajelezao kakwana ka ushinda wasove maore neza ajili zinu bando bantu bohezasha hitwa ni wa Komori ekanga mwendao Arabi Sauditi mwa pare haumazime hawekanga mwendao Maroku haumwenda mwando adingo mpatsani mwende mwa pare heshesu wa shamaore njam surprene Mfaransa zolizo na kanzanele zebanuka wa Komori bidiwa juse zitwa wa elewo kaya razali remwana wanwando ataho nteresha zenongo fatihu ya zifanya jana zila tunongo za staiki moto $1 ikaudidi ke hazia zembio zondarenge wando wakase ze kasketi za bleu ze triko za bleu ya wehensari ngubo kije na muziki zehenda na balanga sina wandu wanana wanasho atuna zazatu na mabani yahe wahafa walo haruma matoli na walo haruma magodanzwani ay maore hataba watsojula hafia si haki ba Komori saa halafu nje nitimizie hadisi manzo nimwambie nukaya msifanye erreur nziro ni wanaama rijore habile misaada maore c'est bien ija wakati wa solidarite risaidie maore wananyasi wa maore nano wanzwani ni wa mwali ni wangazija lo maore hakawa nsipia ngo armo ya feri shezo na nzoli mwambie ni hindi doka yabanu wakati jaunu nga bandu wakoba uo profite watajiriha yoketsa armo Komori bahi yondo mahala pia si wona banu boka problemu ya Faransa banu auja bobulwa kanyoti boka wandu ata Marekani zenongo zinu pia zinsinongo zonde Komorawo chando adingo profite situation wejitajirisha zinu zo udunga mahala hunji shezona nzoli mwambie ndo kaya nganzao wandu wahabilio wabuaze kanyota ndini no wabonga resanse yo kanga bomdulo na shahule kanga bomdulo na jao ribehe maori gebidor fanya ndongo nzima gebidor juin handani gebidor mtwalie situation lo maurabaha ebanure jabaru njile zinduzini reka shahula reka maladao reka mapesa reka nguo dezinduza première nécessité de nongo zlo muhimu handani ndo twalia enamna yozibahiza bon par avion besaba ngabo udziro par bateau ekanga zendao andu nacho shindao juwe moyen ya transport ya obehezi ndu hizo en urgence rekama pesa ze transferi na hizo yo ya handani ya kadwabili de mavo awe ya handani de mavo amana rangu ye mavo amana ba yo wandu mlona ohula rekande za association humanitaire zilo banu zanzo zikopere zonongo zo enda wabo walohula mjoka watsa ganza okadwabila andu wajwe wandu ndino wandu wabeshawe zinduzini wandu wardisana wajira sire yeze hedanga zijofanyiwa yeheli zabidi hakeki kawaida bidike wandu wajoka uzitsaha ngwa delegona ndubanu wadunge nizo samaore halafweka wasimaore yabongo ndao wake na wandu yiho wakensi wazima za association humanitaire zilo yiho watwale wazima wajwe par ordre prioritaire ya heze famikao ngizo maskini ngizo monziani kazitina mwaye ya Mfaransa kanaka uzifikiri waondo wandu yabidi handani wandu wa wasible parce que ngabo zjose do hunu ne Mfaransa bien sûr
shanga bwekawo kwa na parone misada mfaransa mweshele wao washashi na botuka kwa dadu wasedia ukahuna tauti na papia unikiwa shanga rijoka holionde situation tio wa maure wao amba ukaondo wa maure wao wasohunde misada mfaransa taba hanabo yamba yende kojo ambabo wandwa jina wa junda rume mabanga yiho no atso na banu bolala donc yabo handani nganzo structuration ani do organize sindo soka na mtekanyo tifte mapesa yeyende yesuri yokaende ndi yani kwando yende yafanya mapesa bo yahenda yakaufanya ndongo ndi yabaze ngobo za henda izini kwando yamdu mzima katatsorenga makarto kume ya hata situation ya lawarenga huza yemfanya yesha hulangisho nando yemhansindo ganzo wandu wa organize parce que ngarjoka ngabo structure zinji humanitaire ikaozo njarma misanda jay yo detournewa kadna haba komorir kawo na risedwa wenteder sedwa ye ndini ele gonzi zile bidi zinikwe mafukara no nyuwono akao jatribu nde serikali wao ma ministri wo hidema gonzi nentede ekanga zinikwa wandu abo izo famisa wandu walo harmwe yezi nyuwona iponga zija na mwalina nzuani yabonga nzao ritsido fanya haba ndongo batino karitwalia ye namne kauza nongozinu ngajo wasiloba no wenji wa dhumania manemi sadange kao minji risarende rija riele wazinji gasari waza nyidosi nungarono zinji wananyasi njingwa hoba nungwa shemezo hazinji donc mimi ngamwamboka ya c'est bien na relance ze kanyoti na relance misada ya humanitari heseshwa shamauri na mrudisa na mstrukture ritire mvuza bure richaba numa udura kwizeana aurishita kimru haurishinda na banu hasibabu kazi la radhumaniano banu yabilizende kazi jenda yonde ndongo ya mwiso na kahanza njenyeleze banu namboka na risane na rijimobilize ndongo harume miji ngabo alo Paris ngabo alo Nice ngabo alo na bakema vamana wajo ujula wajo fanya declaration joka officiel wandu wajue eka wandu wasa wajua zenongo hizo yawesa yu andungu wajoshinda wajue heyema ore ema correspondant ho wandu wanunda wa abaha mvukisho masiwa walanse kanyoti yemvukisho masiwa abaha mwanamsho watu na wana wanwafanya hizo yenga nyina dobi maore ema pesa numfikiri mfanye rifikiri rule shahudi ani gebido wanyi mheye mfanye mna conference mweleze heli mabidi mfanye abo nsitso amsorenga mvukisho manange bido andu wasaidi ya kamvukisho aba kanyoti banu mbesenga bona andu wenji ngabo andu waloba nuze apeli na jawa fanyona mna oshinda wandu wa districture shage bidio mheba nyumtende mcheleze baho wandu washinde waelewe parce que bana banga banada mwenji wekao yena ifte uyo isai wasomo ngabo wajireteneyo ngamononga toka nyoti zinji banu kazitsu considerewa parce que zinji kazitsu nda returu c'est-à-dire kabatu jawandu a present rumio waja waonesa ila namne kaondo warumia no wandu ba watemanyokasha ndushinushira asili na hizo ngizo muhimu harumwae wakatirio showunu ebenge kwezi watukufu njaka hanzani kemleha ku shanga mtsahorufuana harumwana maikao do wabua rowanzao ribehezindu rekanguo rekashahula rekama pesa henu andu natsoheya mbabu waone se forme ya hezo nongoli joka ubira wajiraswire no andu ikaongo unaoma ore zenongo zinungwa joka ushinda ze waswili zifanywe zabili halafu andu bawa johunde kuraji hawinji wasaidie waelewe parce que ngarifanywe appel yemisaada bula pia andu nende wasaidie walomwali walonga zijaba yomkini ulona mbanguo kangabo namna ukazi henzu zihemaore walonga zijao walonzu wanu walomwalinga sina edro ufanya zenongo hizo ruoneswa na nyasi haukawe ni shaka shende mona tangabo mzazi ambate makarata saho wana yabonga nzwe prefecture bulwa wardende wandisa zero kojamba mbango ya vaya kojamba mbendwa hula kojamba maji kojamba zadunga ebenge kwezi wanama watukufu so kanzano nesembabe situation en bref ijiremao harumashe swa shamaore makatian rumambia nukanga botwaro amojinji inutsinongwe kawo haruma mwezi ngarjoshinda riono mwenje shala adhima hunge jorenga wakati haukayaze nongo uyo ishesi wa shatorazeha kabwanada mwenji ngabombadekao izokarna uja ujempoze paske zo la adhima haruma kafa mandalino zonjia mbungujo hafadho wabaki ya jailio wakoza wahunde unono ijaileke banwe nusu karitsu wawona ukwatsoneha shaikengo ona mweni mala waliyo nyezi ngwari hafadhine masiwa yalitsanganye bwazima ya jangaleke zenongo zinu zikahuja zikerisala baina hema swayoma nerike bwazima rikubaliane rijokanu makaratasinde ya rikitalifi yao shaze rohone zenongo ngizo bwazima inshallah taala na utsaswa maheka tsokati njatstamuka kalima la tustahik
ikati rongo heli na habari nje banu wonde selizwa Mwenyezi Mungu na mumbalidu anjema nywaname kaundo makahundunga no ajundunga banda banu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.